بسم الله الرحمن الرحيم. درس نوغا بون اندر دفتر الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز يو الله هورين ثوابا. ko darsu noga bo on kadni ener kitabul arano on kitabut tahara hiben fewndi fi salligi do ni ko fi sunnage salligi di wonde nga jangude en jangi tobbe jebbi bawo sunnage salligi en jange e der odo darsu tobbere jeetata bere nden e jeena bere nden e sappa bere nden fi waddagol hakin dingol ka ndiyan en wada dum don darsu feere hawnaki tawa darsu jidin no fandani wobbe kono yo koni ye anden ko fandani wobbe no duudani wobbe goddo no takkora fello sabo musu baawa mo wondi yo Allah hawdinga sawaba jeetata bundum e tobbe fi odo salligi bi mana sunnagi salligi din be holli at-tartibu rewnidirgol e salligi yon ko hondum faanda rewnidirgol gol ko ordonugol bi mana hara fuddorali ko sakkitorali ko fuddorayno den andi non wonde no jeya e defte go ko tawata harano konti e rewnidirgol gol ko jeya dum e farillaji wana ko janguden kon kamatini dinin islamiji ko farillaji din salligi din e ko jangude e defte nokkeli buy farillaji salligi din ko jeego lootugol yeso ngon lootugol juude den haka cubbuli juude maskugol hoore nden lootugol koyde den dum do dalilu mun no ka alqur'ana ko laabi pos dum do hay goto lundaki diido dintadi do wobbe hikkin don hondum jokkindirgol bi mana harta indirali be hikkin don hondum rewnindirgol bi mana hara fuddorali ko sakkitorali ko fuddorayno ko diido jeego karama ko ben limti wobbe go limti wonde ko farillaji salligi on yaafoto mi duddini yewtere men mi natanade darsu on yaafoto tobbere jeetata berne wiiden at-tartibu rewnindirgol ko hondum faanda godo rewnindirgol be holli li annahu ko mi en yewti ko hondum faanda rewnindirgol fi hondum li annahu sabuno rewnindirgol gol al-ghalibu ko dum woni ko fooli kon fi wudu'i rasulillahi e salligina laado Allah on sallallahu alaihi wasallam ka salligina laado Allah on ko dum don woni ko buri e jaalade ko watta ila ko ngemu be holli li annahu sabuno rewnidirgol gol al-ghalib ko dum woni ko fooli kon ko dum woni ko jaali kon fi wudu'i rasulillahi e salligina laado Allah on sallallahu alaihi wasallam kama hakahu wona fillo rewnidirgol gol man haka ben fillibe wudu'ahu salligina laado on sallallahu alaihi wasallam ben fillibe salligina laado on fu ko be filli kon ko wonde ne laado rewnidiri ka salligi won Allah to do on jantori non fago silu wujuhakum geeke den wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum donc haray dum don tindini wonde ko rewnidire ka aya ton no Allah sifori non ne laado non ko buri heewde kon ko non o jirdi donc dum wadi be konti ben jabube dum don ben be tawtara o hadisi janteteede yeso do mo tawtar no tindini wonde nelaado sakkitori wusbagol ma sorkindagol e yeso lootugol juude den dum don ben don be jabali wonde rewnidirgol gol wona farilla yo Allah hawninga sawaba be maaki lakinnahu ko woni tun kadugom bi sahha selli anil miqdad eggude e miqdad ibnu ma'badin bidda ma'badi on hawnaaki ta on no wi'e yakriba o wi'ete ibnu ma'badi on no waawon dara ko yakriba woni inde makko nden selli annahu yettude on don annahu no kanko o wi'eteedo miqdad annahu no kanko ata rasulullahi o arika nelaado Allah on sallallahu alaihi wasallam ma o addani nelaado Allah on bi wadu'in o addani nelaado honɗum ndiyan salligordan fatawadda anelaado salligi fa ghasala kaffayhi nelaado looti newe den didi salatan tati wa ghasala nelaado looti wajahahu yeso mabbe gon salatan tati summa retti ghasala zira'aihi be looti fala juude den sogone den salatan tati summa retti tamadmada o wusbi non wastanshara o sorkindi salatan tati summa retti masabir asihi be maski non hoore nden
wa udunayhi ɓe maski noppi ɗin ɓe looti koyɗe ɗen alhadis haka hadisi on lannoyi ɗon oɗo hadis ɓe hollile sahihun ko Tirmizi woni ko filli ko dara ɓutuni hanata ko wonni ko filli hadisi on yo Allah subhanahu wa ta'ala hawrindin e sawaba donc haray nono ko daalo on weggitiɗo waɗa daalo on ko hombo almuhimmu hay honaki tako Abu Dawud almuhimmu ɗo haray hadisi on ɓe holli wonde ko o ɗo sahih donc haray nde ɗo yiyande ɗo ko honɗum woni ko ukkita ɗo wusɓagol ngol e sorkinagol ngol no waɗa no sakkitora ɗo yeeso bimana no waɗa yeeso ka wowano wonde yeeso mum ɗo ɓayɗen anni ko adati ko ɓurino kon e jaalade e salligi maɓɓe on ko ɓawde ɓe sooɗi koyeɓe wusɓo ɓe sorkinde ono joni noon ɗo ko ɓaaɓe looti yeeso ngon ɓe looti fala juuɗe ɗen ko on say noon ɓe wusɓi ɓe sorkindi yo Allah hawrine sawaba ko tippude oɗo hadis ɓeeɗa wi awa haray ko ɓuri ko jaali kon e rewnidirgol ngol ɗa wona farilla kono haray almuhim yo on tigi rewnidir tum min ko wona wiyede ɗo ko farilla ma ko sunna tefen ko on nelaɗo calligori mi rutta mi sabota wiigol ko farilla ma ko sunna kono ɓa wiiɗo farilla ba wiiɗo sunna ba hay goto wiyali yo acce fof ko wi ko yo waɗen yo Allah hawrinin e sawaba ɗum ɗipiiji ko lahara jittoyte en wawata hawrodirde e sawaba harna Allah tori en yi en arana Allah tori ɗen ko Allah toroto ɗen yo hawrindin e sawaba yo Allah hawrinde sawaba mi yiltito oɗo fagra mi wi attartibu rewnodirgol e hino li annahu le rewnodirgol ngol ma toɓɓere jeftoɗere nden li annahu sabno rewnodirgol ngol alghalibu ko ɗum woni ko jaali bi mana ko ɗum woni ko fooli comme fi wudu'i rasulillahi e salligine laaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam kama hakahu wono fillori ɗum noon man haka ɓen filliɓe wudu'a rasulillah kan wudu'ahu salligine laaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam lakinnahu ko won tun kadugom ɗi sahha selli anil miqdad eggude miqdad ibni ma'badin ɓiɗɗo ma'badi on yakriba on wiye yakriba annahu no kanko ata rasulallahi sallallahu alaihi wasallam o addani nelaɗo Allah on bi wadu'in ndiyan salligorɗam fatawadda a nelaɗo salligi fa gasala kaffayne la looti newe ɗen salatan wa gasala o looti wajahu yeeso ngon salatan summa reti gasala o looti rijidira ay sogone ɗen salatan summa reti tamadmada o wusɓi wastansara sogini salatan ɗo tatted trois fois summa reti masade ra'sihi o maski hoore makko ne wo udunayi e noppi ɗin alhadis han kadi so lammi ɗo a tasu jeena ɗum ɗum e sunnaji salligi ɗin addu'a'u du'agol ba'dahu ɓaawo gaynugol salligi on ko hon ɗum du'orte ko o hadisi aroɗo ko tindini on ko ɗum du'orte li qawlihi sabu konngol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ma minkum ala e mo on onon julɓe ɓe min ahadin hay e goto yatawadda'u mono salligol fa yusbighul wudu'a o yottina salligi on bi ma'ana o timmina salligi on summa refti yaqulu o wiya ɓaawde o gayni salligi on o wiya ashhadu miɗa seedo alla ilaha illa allah wonde ala reweteɗo e gonga ko hina Allah wahdahu kanko tun kadi la sharika lahu hawti diɗɗo ala naamo wa ashhadu miɗa seedo anna muhammadan no muhammad abiduhu ko jiyaɗo Allah wa rasuluhu ko o nelaɗo Allah illa si wona futihat lahu o udditante abwabul jannati dambude aljanna ɗen as-samaniyatu ɗe jeetati non yadkhulu o naatira min ayyiha sha'a kala e kañum dambuɗe ɗen ko on tigi faalira allahu akbar nani nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam on tigi naatira e dambuɗe ɗen min ayyiha sha'a kala e dambuɗe ɗen jeetati ka o faala naatirgol zada tirmidhi kam ɓeydi ka riwaya makko ka deftere makko wonde on tigi ɓeyday e hoore on ɗon du'a allahumma ja'alni ya an Allah waɗam min at-tawwabina jeyaɗo e tuuboɓe rutto
waj'alni waɗan minal mutatahhirina jaaɓe la intinoto ɓen sabu inna Allah yuhibbul mutahhirina Allah no yiɗi homɓe laɓɓinotoɓe ɓen yo Allah hawni sawaba en faamiɗo wonde si tawi on tigi gayni salligade ko wi ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin hadis janteteɗo yeeso ɗo kala tindinayi on tigi ɓeyde ɗon subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yo Allah hawni sawaba donc harayɓe holli toɓɓere jeenaɓere nden addu'a du'agol ba'dahu ɓaawo salligi on li qawlihi sabu konngol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma minkum ala e moɗon min ahadin hay e gooto yatawadda'u mon salligo fa yusbigu lwudu'a o yettina salligi on summa reti yaqulu o wi'a ashhadu miɗa seedo an la ilaha illa allahu wonde ala reweteeɗo e goonga koyna Allah wahdahu kanko tun kadi la sharika lahu hawti ɗiɗɗo alanamo wa ashhadu miɗa seedo anna muhammadan no muhammadu abiduhu ko jiyaɗo Allah wa rasuluhu ko nelaɗo Allah illa si wona si on tigi waɗi ɗum ala e moɗon ko jawabu mamin kum on noon ala e moɗon waɗowo ɗum si wona futihat lahu o udditante abwabul jannati dambuɗe aljanna ɗen assamaniyatu ɗi dambuɗe ɗen jeetati noon yadkhulu o natira min ayyiha kala e dambuɗe ɗen shaka o faalira o natirta zada tirmisi ɓeydi allahumma ij'alni ya an Allah waɗan min at-tawwabina jeyaɓe tuuboɓe rutto waj'alni waɗan min al-mutatahhirina jeyaɗo e laɓɓintinotoɓe wa an abi sa'id e game abi sa'id hanata ko khudri radiyallahu anhu wele Allah ne makko anna nabiyya wonde annabajo on sallallahu alaihi wasallam qala nelaɗo maki man tawadda kala salligiɗo ha gasi fa qala o wi ɓawde o gayni salligi on subhanaka senade wodanima Allah ya allahumma ya Allah senade wodanima yo Allah wa bihamdika yettode kadi wodanima mi yettima ashhadu miɗa seedo an la ilaha illa anta wonde ala reweteɗo e gonka hina an astaghfiruka miɗa insinanoma mi toroma ya yaafolan wa atubu ilayka miɗa tuuba rutto faade e ma si neɗɗo waɗi ɗum nelaɗo mati kutiba lahu kutiba on tigi windete fi ro'in e nder ɗerol summa retti tubiqa ɗum notire bitoɓe ɗe notanɗe fala yuksaru waɗe antikas helata fusata ila yawmil qiyamati ha nyande dargal tubiqa yan tabaqa Allah tubi ala qulubihim tubi'a ko notugol koola bi mana koole waɗe antikas ɗan gono ɗi téléphone waɗe antikas téléphone ji ɗi misa yon fiita bon tubiqa koole note bi honno koolirte suka ɗi antikas yana tu fusa na ɗum bi tooba in ko notanɗe bi mana notire notanɗe ɗe tawata hara fala yuksaru kasara ko heli helata fusata ila yawmil qiyamati sakko ha ñanadar ngal sakko bona yo Allah hawdinga sawaba almuhim e fi ra'in andi ko te ra'in ko ɗerol as-sahifatul bayda fi ra'in mansur no ko simore tour ko te ra'i ɗerol toɓɓere sappaɓere nden e nder sunnaaji salligi ɗin ɓe maaki salatu raka'atayni juulugo darɗe ɗiɗi ba'dahu ɓaawo salligi on de on tiji gayni salligi on o juula darɗe ɗiɗi li qawli usmana sabu konngol usman ba'da an allamahum ɓaawo nde o andini landinoɓe ɓen fii ko wiyete salligi ɓaawo andiniɓe sifata wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɓaawo andiniɓe sifa salligi nelaɗo Allah on o wi'i hon ɗum o wi ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi yi annabajo on tawadda anahawa o salligori sifa wudu'i hadha o salligi amma mi salligi ɗo ɓaawo ɗum wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabajo on maaki ɓaawo gaynugol maɓɓe salligagol sifa o salligi ɗo ɓe maaki man tawadda kala salligiɗo nahawa sifa wudu'i hadha o salligi an ɗo ثم رفت قام وإمي فركع ركي ركعتين درد بمعنى أجول درد أسلمني
tawi noon e nder ɗiɗi la yuhaddis o yewtata fihima e ɗen ɗiɗi nafsa wonki makko simi gayni ɗo maɗa hunde kaari simi gayni ɗo joni andimi ɗoman hara o yewtali hoore makko toon si wona fi Allah wofira lahu hafrante ma taqaddam min zambi kala ko ardin e junubaji makko wiɗen togosi ɗin jani ɗin labudda tuube rutto e majji wona dalilaji ɗum ari ka alquran e ka sunna on ɗon hadis en feƴƴino ɓaawo hadis hikkiɗon ɗon wa an abi hurayrata eggama e abi hurayra yole allah ne makko anna nabiya wonde annabajo on sallllahu alih w sallama qala li bilalin nelaɗo makani bilali solli bilali ni yo musidɓe julɓe africain jo on ɓalejo ɓawla ɓandujo rawna ɓerdejo on nelaɗo makanimo inda solati sufi sanga ka juulugol subaka hawnaki ta ko ɓaɓe salmini subaka nelaɗo maki ya biladu ko ayyo bilal akhbirni yetolam bi arja ko ɓuri jorterede amali gollal amiltahu ngal golluɗa fil islam kal islam yetolan gollal ngal ɓurɗa tamɗinorde moƴƴere kal islam bi arja ka ɓura jortorede ka ɓura bi arja amali ko ɓuriɗa tijjorde e gollal amiltahu ngal golluɗa fil islam fa inni no min ko addiyami landoma ɗum fa inni no min sami'tu minani daffana alayka hito paɗe maɗen minani hito paɗe maɗen sep yahugol doyi hito paɗe maɗen ca mina hito paɗe maɗen hi honto he musidɓe julɓe bayna yadayya yeeso an kadigoy honto ka yawdo ka juulirde fil jannati ka aljanna qoola on sayin bilal wi ma amiltu mi gollali amalan gollal arja ɓurangal jortinorede indi ka an annino min ma amiltu mi gollali amalan gollal arja ɓurangal jortinode indi ka an annino min lam atatahhar mi laɓɓinorali ma mi laɓɓintinaki to huran laaɓande fi sa'atin e sa'i wo sa'i min laylin foti ko jemma aw naharin ma ñalarma illa si wona sollaytu mi juuliray bidalika tuhur ngal ɗo laaɓal ma kutibali beruwo ko Allah hoddiraninmi konko mi windana an usalli nde mi juulata bi ma'ana mi jalligaki jemma wo ñalorma wo si wona mi juulay darɗe ɗiɗi yani mi juulay yeruwo ko Allah hoddiraninmi yomi juulu ɗo o wowlaali ko honno o ko honɗum o woni e juulirde mi maana o yewtaali ko honɗum o woni e juulirde almuhimmu haray ɗo ko ni woni ko o yewtiri o wii mi gollaali ma amiltu mi gollaali amalan gollal arja ɓurangal jortinore indi ka an annino min lam atatahhar mi laɓɓintinaaki tuhuran laaɓal fi sa'atin e nder sa'i min laylin immorde jemma aw naharin ma ñalorma illa si wona sollaytu mi juuliray bidalika tuhuri ngal ɗo laaɓal ma kutiba li konko windanami an usalli nde mi juulata fo yiltoɗen e o hadis abi hurayrata ɗo wa an abi hurayrata eggama e abi hurayra anna nabiya no annabajo on sallllahu alih w sallam qala li bilalin o wiyani bilali inda solati subi sanga juulugol subaka ya bilalu kayo bilal akhbirni yetolam bi arja amalin ko ɓura jortorede gollal amiltahu ngal golluɗa fil islami kal islam fa inni no min sami'tu minani daffana alayka hito yaadu teppe ma paɗe ma ɗen bayna yadayya yeeso am firjantika aljanna qala bilal wi ma amiltu mi gollali amalan gollal arja ɓurangal jortorede indi ka an ngal mi ɓuri tamɗinorde moƴƴere ka Allah anni no min lam atatahhar mi laɓɓintinaki tuhural laaɓal fi sa'atin e sa'i min laylin jemma aw naharin ma ñalorma illa si wona sollaytu bidhalika tuhur mi juulire ngal ɗo laaɓal
ma kutiba li konko mi hoddirana an usalli ndemi juulata yo Allah hawrni e sawaba haray ko ni woni ko mi famiri oɗo darsu fama kana min sawabin fa min Allah wama kana min khafa'in fa minni wallahu almuwaffiq